أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة السلام لسر پیغمبر من محمد عليه الصلاة والسلام و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي زدني علما وفهما نافعا وتمم لنا بالخير يا الله. Gel Müslümana, Rabbi Ali Hudaya Teala da Kur'an'a müşerref de Kur'an'a mübarek de Rabbi Ali jmara vahad be de der hakkı merine de Hudaya Teala de be çe de be kullu nefsin zaiqatul mevt. Hudaya Teala de be tamam insanı ziruh de be çiye de be emme jmerine tam bekin geli Müslümana. Demek ki hazanin xalasiya me jiboy merine tuneye. Em çıka biravin, em çıka bibejin, em namirin geli Müslümana. Gori ve ayeta müşerref, ayeta mübarek, roki emme jwe merine, emme tam bekin geli Müslümana. Demek ki hazanin ku emme jwe merine tam bekin merin tişteki vusa hoşu mübareke geri Müslümana hiç debira insan da tüneye insan zümrine jibirdike. Sebep çiye geri Müslümana? Sebep ji inanca zayıfe. Demek ki hazanin ku inanca insan kamil ve ku imana insan gerçek ku sağlam ve geri Müslümana hayatı merin jibira insan dernay. Demek ki ve ayet-i hadve kullu nefsin zaiqatul mevt, kullu insanın ziruh, em heri ku ruh tedehne, em tef, em ecve şerbeta mirini, em vekun, halasiya me kesinlik de tüneye geli Müslümana. Em bebejin hatta icadisa devamı ayet edebe ve innema tuvafavne ucurakum yevmel qiyameh. Debe evahiri ku insan kerine اواخر انسان روزا قیامت تل پیش خسن لپیشیا گری انسان ده بخیر انسان دچن فقط فمن زحزح عن النار وادخل الجنه ده به اواخر انسان عاقل جهنم گلی مسلمانا دور دخن و ادخل الجنه و رب عالی خدای تعالی او انسان مسلمان و مؤمن گلی داوم میشه جنت خود که گلی مسلمانا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا برتال الدنيا جلي مسلمانا لبار رب عالي تدي أم ببيجن جلك يكو أم الخدكن جلك يوصى إلي بيس قريش جمال أنجح كيري شواطي ورا دبي قيمة الدنيا وكوي برتال البار رب عالي تنيا إيه بكي كل بار عالي تنا يا جلي مسلمان ومؤمنات شو مالبان ما هي السبب شيء يعني جدي أم تر صازك أم بالدنيا يدقنن شو ما أم بآخرته جيناقرن جلي مسلمانا سبب شيء جدي يعني يا çünkü çima sebep şiye geli Müslümana Peygamber aleyhissalatu vesselam de veyli insani ve insani kuzzeyde bir dünyayı bigre o ahirete jibir ve geli Müslümana. Çünkü çima Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam deve bexavetin mina kuhulu dünyayı ve hunqennemrin ha kuhat ibadetu taatu cami deve olsa ibadet bekin zikir bekin meş bekin Xuda batırsın keenneke temutu gadda deve mina hun çavabeki mina hun sıbey vefat bekin icayeme çavane dünyayı bimezzedeye ahireti çiye geli Müslümana demek ki hazanin emme bebejin geli Müslümana mer evek ve her dü habra darbas fike çünkü çima her dü habra darbas fike emme bebejin par ki par kul selme girane devamlı jem bahs dikin çima meclis selme girane sebep çiye geli Müslümana beni هل میشه که یک مرا ببیجه توی جامعه از 25 تریلیون بدم ته 25 میلیارد بدم ته تی خدا می 5 وقت نچن
Vallahi ya meher musanine. Demek ki hazanın geli Müslümana peri belaşeye hel meje ki kuen beri khubidin camiye ve ki kuen 25 milyar em tartmış ke 25 trilyon Rabbi Ali ve sakhir insan adı nibisine. Hama çiye لسرما گرانه هری ام دبیشم مادیه کیش مرا الدنا که همه اویا مادیت آخرتیه مادیت دنیایی ام تریلیون درمجی والله بقده گلی مسلمانا و بقرآن امنان و آبیجی بخون قرآن امی بمرتدی امی ببیشن حبقا زنگین که دمرن حبقا فقیر دمرن دشوشن آواده چه فرقیه دکفن کنا آواده چه فرقیه عینی وکه هبدو زنگین جی وکه فقیر تی کفن کرن فقیر جی وکه زنگین تی کفن کرن سانیه گلی مسلمانا چون özellik havitine demek ki hazanin emme bebejin hatani kujdese mete riya khude riya peygamberi khuda riya hadisa peygamber aleyhissalatu selam geli Müslümana em bajon demek ki hazanin ku ayeta Kur'an edibi ve ma tedri nefsu mâzâ teksibu gadda debi insan nizane insana sabı çabike dediyem debejin عيشك ما معيشتك ما هي أم دبين صبا من درين أو هارن جلي مسلمانا هما تديك بو صبا عيشك ما دركت أو عيش ما مجمالا ما درخست شما آيات القرآن دبي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إنسان نزانه إنسان يصبي شبكة صانينه هما قريكي دبر إنسان ده هذا إنسان بإن شاء الله أجي إذن خدا في هذا أزبكم İnşallah. Kunebi inşallah evi işi insan, kari insan, maişeta insan degera be bereket geli Müslümana. Devam ayeti ve ma tedri nefsu bi ayyi ardu temuta. İnsan nizane insan il kudere bimre. Peki heri heja çavamı go. Emzanı emme bimrin hama jiboy merine kama xu hazır kiriya meçir kiriya lillahi jiboy Rabbi Ali geli Müslümana. Ha demek ki meren teşki vusaya geli Müslümana je şah damara me ku damara ki devre me geli Müslümana meren daha neziktere meye çünkü çima dedi ku emrazan emranebun dedi ku emre ki de çün ili emnahatın dedi emme bebejin ku emmel meşker belki ili ulu vel meşe emnekin dedi emme bem desmej digiren belki ili ve desmeji em ne giren çünkü çima meren tişteki usaya bellinine dekavi saniyavi saatavi rojavi bellinine geli Müslümana ha ve ayet-i Kur'an edibedisa فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغِيرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ geli Müslümana devekum meren vere دقیق ثانیه کی ندده پیش o ندده پاش گلی مسلمانه çünkü çima ayet-i Kur'an debe hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irci'uni debe hatta merente insana ki insan debe ya rabbi tekrar debe ruh tekemin la'ali amelu salihan devam ayeti hiye دبي في هذا الاجتراب كم عمل صالح خداي تعالى دبي شيء دبي كلا إنها كلمة هو القائلها خداي تعالى دبي شخواب كلمة كي دبي عبد من الباخذ بيشه ربي عالي دبي مصل صال عمر بداته مدس صال عمر بداته ربي عالي خداي تعالى دبي من بريشكات تزابو من بقلبي تزابو أي عبد من الجنكار demek ki geli Müslümana hazanin insana ki ne baş ve zamanı ki ruh je derdi kebe geli Müslümana ruh ku je derdi kebe beni emi bebejin ki ruh je derdi kebe bu zamanı ruhi havat kebe melaketi her asiman idibin evi ruhi pis evi ruhi ne baş evi ruhi genni evi ruhi qabbih debe ruhi kiya debe ruhi falan kesiye دبی ای کره آدم دبی خدا جت خیلان دیه
دبي جهنم جيته يا نعوذ بالله يلي مسلمانه ها زانين ایجاد به يلي مسلمانه زمان عمري دبي كوداتين كروح جيچو هل سرجي خويا دبي سجرا دنج آسمانا پیدا دبي دينايمه همه وسعت که دبي اي كري آدم دبي تدبج دنيا اي بردا يا دبي الدنيا دبج تبردا دبي تبقى الباي دنيا مجادله دكر دبي كي دبج كي بردا دبي اي كري آدم دبي الدنيا كشت دبي يا دنيا تكشت دبي وصادبو بتاويت ناتي زبطه دبي كي دبج كي بردا زمانه کو اجاوی داتین سرتنشه گلی مسلمانا کوی دشون دیسا دنج آسمانا پیدا دبه ای کره آدم دبه که حوالته که تایرو به حوال هشتی دبه که اوی زمانه تو فسیح کتا خلقید خاطان دد قودی فعلا نباشت اوی زمانی دکر دبي كيت إلو بي زمان كري دبي كات تقول حوالي من أنا عشيرة من يا دبي كيت إلو بي عشير كري دبي كا أوي قوئته دبي كيت إلو كر كري بورن دبي جوابا خبده أبيات جيدة سكنة ملولة زلولة نزانا بيجا شجري مسلمان وسائلا إيجاد بي زمانك إنسان دشوتي نرسل المشتكى دیسا دنج آسمانا پیدا دبه یا کره آدم دبه یا رب عالی لگوری عمل تو باش و خراب ابترا ببینه که عمل انسان باش به شخون نمطج انسانه که عمل انسان خرابه ویلوی انسانی به یلی مسلمانه همه اجا زمانی که دوین سرملی خو کفن تیکن مزل دیسا دنج آسمانا پیدا دبه یا کره آدم اف سفرکی دريجه تحوبت گری مالا خو انسانکی دچا قضای ایشکی گجکی وید شعیش خود بینته هماد بیا کره آدم اف سفرکی دريجه دبی تحوبت گری مالا خو گری مسلمانا ایجا گرچک ام های جور هبن گری مسلمانا هیچ ایجا زمان کدون داتین قبره کا قبره وید بیجه چی نینیسی گری مسلمانا إن شاء الله تعالى حتى كورة أمير سروي دوام بكن إجاج بوي خدي دوام لي أدبيجم قرش أم حاج مرني هبن جرزبونا قبري أم هبن أم قلبي خد تميز بكن جتشة جحسودية جكينة جنباشيتية جبيسيتية جبوي خدي أم قلبي خد تميز بكن يلي مسلمانا أم مرني ببين بيراخو أم سكراتا موتي بين بيراخو أم عذاب قبری بینم بیرا خو یلی مسلمانا ابانات بیرا مذهبه حیات خطاج مچیناوه demek ki hazanin منو رزيبون عذاب قبری انسان زوج بیردکه او بلا خطاج انسان شد و یلی مسلمانا رب عالی دست مج قرآن و زنجیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام نکه انشالله خدای تعالی ما هدایت و اصلاح بکه لسریه قرآن لسرية حديثة في غمر عليه الصلاة والسلام يا ربي تمشاش نكي يا ربي ترحم الشفقة تيكي قلبي مسلمان ومؤمنة يا ربي تقلبي مجي خوش بكي بهاتنا جامية بدعاء وبذكر وبعبادات يا ربي تقلبي مروناي بكي آمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا بحرمة سر سورة الفاتحة مع الصلوات